Danas želim da prije svega pozovem građane Bosne i Hercegovine na oprez, da ne nasjedaju na politike osuđene od cijele demokratske javnosti svijeta, politike podjela, politike 90-ih koje su Bosnu i Hercegovinu nažalost razorile. Pozivam političke predstavnike da dijalogom rješavaju sva otvorena pitanja u institucijama Bosne i Hercegovine, bez politikantskih i stranačkih naboja. Pozivam institucije Bosne i Hercegovine da nastave sa odlučnim odgovorom na izazove i udare na državu Bosnu i Hercegovinu. Pozivam sve patriote koji vole ovu zemlju da bez obzira na razlike imaju ujednačen pristup u odbrani univerzalnih prava i vrijednosti, kako individualnih, tako i kolektivnih, jačajući institucionalne kapacitete naše domovine. Mi ćemo sa svoje strane učiniti sve što je u našoj moći da prije svega sačuvamo mir i stabilnost Bosne i Hercegovine i našu domovinu.